Kakasi lesizwe kunjalo sikhamba nabantu sikhamba nesizwe ake sibingelele bakethi ukuthi uyakhona khehla sigijima nawe noNombeko eGagasini labantu Kakasi lesizwe kuthi wakhehla noNombeko litshona njani basakazi bami ngibathi engibathandayo ngunqobile Nkomasana phana eBelmont hola nqobile hola nqobza hola manqoko hola khehla ayiba emarorini hola sifiso thina sigrind simjojo kuyozokuchaya 3 pm sigijima kakhulu sigijima nesizwe banjalo abantu ewathi uKelvin esakhona emhlabeni wathi khona abantu banjalo nathi sitsho njalo sithi Kakasi linjalo ligijima kakhulu Kakasi lesizwe skies Metro FM bodla Kakasi yiko khona ke sikwenzayo eGagasini elikhulu kakhulu Kakasi lesizwe skies Metro FM elami igama ngomthusi bashimane Ndlovu kodwa ngathi mangiseGagasini angibizwe khehla yiko khonoko bayaphila abantu siyaphila isizwe sivakatshelwe inye indoda ende Kodo Khehla uyaphila khehla hayi ngiyaphila khehla mina ngiziphilele impela ngiqine kakhulu uqine over zitsho njalo zerumba zithi asiqine over ya uyazi phela zerumba zinomhlaba wazo zodwa kune language yakhona kunendlela yakhona ukwenza izinto wena ilanguage leni ithatha ngapi hayi nami ukuthi iqhamuka kabi kodwa mawuphakathi nje uzizona usophakathi indlela yakhona nje ayifana nezinye indlela yazi ukuthi ngangena ku TikTok ngabona a message i-video omnye umuntu uthi khona mina ngiyafa ngokuphila angahleka ngabulazi mbaba yena uyifake ngendlela yakhe understand ngoba ngiyakhe vele hey yanhlekisa ngathi umuntu uthi uyafa ngokuphila uyayizwa ilanguage yerumba le ngalalela lapha noChabuda uthi yena selibona nya ngiyabulala ngokuphila uthi ngiyabulala ngokuphila so ilanguage yakhona thina sebesimuza ukuthi thini right omunye umuntu mhlambe akadideke ukuthi kathi lo muntu uthi kodwa sebesimuza ekuthiwa yini ilanguage yenu ngiyabofa semhlabeni werumba ithini erumba khehla ezweni lamakatara hayi sibambile khehla hey kuyaphileka kuyazameka kuyaphileka kuyazameka kulekhaza abantu siyakhula iziningi into ezibuyayo kunenge isihlangana lakho kwezindawo siyawina kwezindawo siyazama kwezindawo siyafunda ngoba kuthiwa wehluleki siyafunda sileke siqina siyaphambili asikhulume ngebrand Godolude yes ekuthini soloko wa decide ukuthi hayi angisafuneki ukugidela umuntu angisafuneki kuba idancer sengifuna ukuthi ngiziphathele into yami ngoba nansi iyanchisa ngaphakathi uhambo lube njani njalo ukuphi namhlanje ngalolu hambo khehla mangimile manje ngila ngikhangele uGodolude namhlanje lo Godolude we 5 years back right ayakufanana kunomehluko omkhulu sekukhulile uGodolude manje semingenyawo ezimbili sekuzwakala ukuthi ma kufika uGodolude kulo Godolude kodwa ke uhambo lona masingalukhangela lonke akade lengekho lula khehla bengekho lula kuyofika isikhathi ukuthi ngicabanga ukuthi mhlambe imphoselele ngizibuyelele beyinjiva ngoba vele ngiyinjiva uyegijima nama train ngibuyele vele ngibe injiva kayi1 ngoba kuyafika isikhathi sokuthi uyabuphosinate noma uzingele ungabambi lutho khehla right so kwenzakele kimi lokho for isikhathi eside kakhulu ngihlala nabafana mhlambe cishe ngathi u4 years wonke siriyesa sisebenza kanzima siphume sithi siyangena enkanga sidinga amashows la sizenzela wona sibe singenalutho ngoba mabangabe kwazi abantu ngakaze ufike nakubo skies besho okhehla bathi kunoGodolude akunamuntu ofisa ukukubiza so besizenzela thina kodwa bekunzima kodwa I'm glad ukuthi sikwanisile ukuthi noma kade kunzima kangakanani sikumele kwaze kwafika la ukuthi manje ikhona enye ingoma ethi sokuqala ukwehlela sisizokhomba ngophakathi right last year right wawusu prophet okay kuyafika phela ukuthi kuhlangana yes no ngicabanga ukuthi abantu emicimbini eminengi these days mawugodwa engekho irumba ay representwa ngakahle singakuvuma masingabantu abanenhliziyo ezivulekileyo ezimhlophe kumele sikuvume lokho you are one of the bands of the moment yini enihamba phambili erumbeni kukwenza ufile njani lokho godo ngiyabonga khehla
ngiyakuzwa futhi mina sele kungaqala vele ngigodolo noma ngiqala ngisase kubani kube nesikhathi ukuthi ade ngikugwazo right bengithi mangifikile endaweni ubuthole ngathi wayidance likagwazo ngogodolude kuphela because wonke umuntu ebe ngigodolude but sibanengi right ngangena kumlambozi same thing yenzeka masihambile nje sitravelele ngize ngithi kwesinye isikhathi mhlawumbe igama lami ileli lula noma abantu bangibona masinye kudlula abanye kodwa ke konke lokho akuzange mina khehla kungikhulisa ikhanda noma kungenze ngitshintshe into engiyifunayo right ngoba mina into engiyifuna ngiyayazi so kubalulekile ukuthi mangabe uyenza kahle mina ngisuke ngizinikeze mina i-challenge ngingedwa ukuthi ngoba abantu besho manje ukuthi hayi ugodo kufuneka lento siyibambe right sihlale lapha ngoba ugodo manje maybe next year kuthiwa hayi ugodo benganoza kahle kodwa hayi sokwehle ngiyafisa ukuthi lapha esikhona sibambelele noma siphindezele siyephambili so ngokusho njalo ukuthi ukusebenza ngamandla into noma ngithi ukuzikhanda lokho ngivuka ngizilolonga every day into engasoze ngayekela into manje engilo ngiyiphindezela ngoba ngiyabona ukuthi manje sokubuya more pressure manje right wena ngokubona kwakho godo ucabanga ukuthi rumba iyakhula njoba nayithatha nani kwabanye abantu babegijima nayo nabo babeyithathe kwabanye iyaqala kubo Solomon ucabanga ukuthi iyakhula irumba kumbe imindawonye wayesingakaze sibone irumba mhlawumbe ukuthi uyokhona hayi useke wathatha ubani wacha kubo Phejeya le iyakhula irumba kumbe ngiyabantu nje abakhona apha kuthiwa hayi nizodla nina kuphela la umbuzo unzima kodwa ke ngiyazama ukuthi ngubeke njani kodwa mina ngesingami ngibona iyakhula irumba ikuthi nje into engasuka ngisho ukuthi uyazi ukuqala into esikhathini eningi kunzima kakhulu ukuthi ube nomuntu oqala into noma kube nomuntu okuthiwa hayi nangisethe irumba wahamba naphesheya uyabona makungake uhambe nje oyedwa kayi1 lento esikhuluma ngayo manje izosika futhi kwesinye isikhathi ugcine usubuza ukuthi kodwa sebenza bethathe nobani because kusuka sokuyinto esijwayelekile so okwamanje sisalinde nje ukuthi ngiyafisa ukuthi nje kodwa kumye iminyaka masihleli ukukhulunywa kube ngugodo maybe wakwenzalo ukuthi avele khona ngoba manje ngalezana izikhathi zabo Solomon right irumba beyinkulu kakhulu yabuya isikhathi yehla kwangathi irumba isinendawo kumele idlalwe khona kwezinye indawo remember phela ngesikhathi zabonduku sonduku bedlala lapho Bulawayo but ngoba nesasikhathi ukuthi amaband asafika eBulawayo irumba isadlalwa sisiphele emakhaya nje kodwa babuya abantu lokho beyiletha kancane babuya ogwazo bayiletha kwabuya omaeli bayifaka irumba kuma 2K right manje bakhona obonzi lokho beyimela iyabuya futhi manje irumba right osokusele nje manje ukuthi irumba mhlawumbe makubala imculo ihlonitshe njengemimculo right ngoba ungananzelela isikhathi esiningi mina nokuhamba emicimbi eminingi ngasasho ukuthi noma kunogodolo ugodolo noma engekho siyabukela mabantu beloko betshintshana estage uyazi makungena irumba nayo khona into efilayo ukuthi yabona kathesi kuba nento etshintshayo kuba nento etshintshayo and esikhathi esiningi idlala live so i-live ine power strong and irumba iyadlaleka live esikhathi esiningi because into ezayo eziningi vele noma sirecorda asebenzisi i-computer kakhulu asebenzisa digital kakhulu so irumba ngokubona kwami iyakhula right kodwa nje shota la into ezathi bese siwela ngale kwakhona right esihlezi nayo ugodolude into tende iyaphansi khona le empandeni sikhuluma ngerumba sikhuluma nangomcimbi wakho ozayo ke esizathi ukungena kiwa kancane uthe uMagonya wathi khona hayi ngiyaqala nje ukuyibona le ndoda live and direct Magonya nangu phela khona hayi ngiyaqala ngokwesi2 okwakuqala wambona ngani kulontshe ekazinjo oh all right na ngikhuluma naye phela Magonya
ngikhulume naye kudala. Awusafuna ukukhuluma naye. Angayi ngithi angifuni ukukhuluma naye, ngimlaleli into azikhulumayo. Yeah. Ngiyazizwa siyahlabuza. Sibafisela konke okuhle. Siyayifisa nje ukuthi irumbi ehambelayo emazweni. Right. Yeah. Nxa kunguyothi uzoyipioneer leyo nto, sifuna awenze. Ngoba ile energy lendoda ngibone enye message lapha kuthiwa kuthiwa true nxa izulu kuyinto ekhona ngeke lo ndoda omude alingene ngokugida kwenzayo. Awubabule energy lo uthe sithi ngiyafa ngokuphila bengimvuma mina ukuthi ngoba yeyi into ayenzayo lapha no yayile energy lonchilana but yena kwakule yakhe level yakhe level. All right. When you are an outsider of rumba music. Yes. Ngifuna be honest. Uyibheke from phandle. Kuwe irumba ithini? Don't be politically correct. I am ube very honest. Ngizazama ukungabi political. You know ngenzelani? Nokuthi ngibuze njalo ekuthini why do you think ngeke ithowe kumbe kudingakani ukuthi yemazweni? Andi ngezinye indlela wo advise uGodwe hlezi la. As an outside. Okay. As a Bulawayo girl. Okay. Right. Ake ngithi njengoba sichila ukuthi manje it's an acquired taste angithi. Right, yeah. Kubantu abaningi. Sesiswela lwana muntu olesikhiye sangikhona sokuvula ukuthi ihambe irumba. Iyefinyelela kwamanye amazwe abanye abantu labo beqasa ukuyiappreciate ngoba it's a culture into leyo. Right, yes. And it speaks to daily life and the culture reflects I daily life yabantu. Right. So ingoma zakhona aso ngoma nje ingoma uthi uhlala phansi umuntu lowo acabanga jule kulento eyenzakala empilweni yakhe emenze wazi wadobha leyo pen wathi sengibhala into le namuhla. If you listen to the music that I've played so far bengidlalela nje abantwana bethu but ngichaya ubaba uMathini ngachaya amathonga bekhuluma ngakho nokho ukuthi ukukhulisa komntwana ushape umntwana want to shape abantu abakhulumela into khona reflect uyithi bethu ngoba thina saqhakathekisa ukukhulisa abantwana saqhakathekisa ukuthi umuntu abombe obviously bekumele ngichaye ngibatshele labo ngekhaya ngadalanda waze lithi ngibiased vele abenkayinza abachaya 53 ngiyichaya abengichaya uKing Poza lenkayi challenges ekhuluma ngedakamizwa yabona into esizifaceayo khathesi but my thing is I think siswele olesikhiye sakhona esokuvula ukuthi bengene ku market ngoba it is a marketable. Right. Also by the confidence enough to stand and represent the room. Yeah. It is probably good music. Yeah. It is. Because when I remember probably before you became part of this show, you were very far from a rumba. I was. Very, very far. Yeah. Ngandilalela khonokho nje. Khonokho nje but ungenandaba. Yeah. But ukuba part of the show wa understand ukuthi irumba iyini bayicula njani iza njani you have come to appreciate it. Yeah, so iswele and I think the biggest thing that is lacking marketing kwabanye abantu abangaso balaleli benu. Right. Yes. Layilanzelela into engitshoyo ukuthi abangela inhlanhla kuba ngumagonya bezo experience mina engu experience le abasoke bayamukele ngendlela amine sengiyamukele ngakhona nathi susuzamfica sibe even khathesi even distinct beat ukuthi ababuya bezosivakatshe nxa ebele ngoma sengingamtshela hayi le mina nxa uyitayixensala khathesi but nxa sephumile laphana but nxa kade mina ngiyamtshela la now I know how to distinguish between what I like and what I don't like but balutshwana abantu abanjalo abalenhlanhla le emningi layo engutsho uthi liswela umuntu olimarketela into yenu ifinyelele ebantwini abanjengami akade bengayazi before but ingendlela ebahuga yabona ngoba
uthe ngubantwana kanje sitshena sihleki ibizo lakhe ukuthi ufika kuma 2000 hayi wazani Mazibaba 2 lo fika Mazibaba umngane kaMazibaba ofinyelela kuma 2000 but khathesi ulokhu zenini hayi futhi kehla no manje hayi beka phansi ngakutshela indaba yakhe enhlabathi beka phansi inhlabathi yakho right bathi umfana lo obe olayo sethepa into irumba kathesi uFebG yeah it's a good gateway for sure abantu bengamenzeli umona uright ngoba uintroduceani laba abancane yeah but ngendlela echiyene mbijana yeah from ioriginal yeni but la ioriginal yeni imnandi ngoba kunje ukhona olingana lamo omaziyo usikhuza yeah so umazela ngapi uappreciate kanjani ingoma zakhe so kuthi ukuthi lina labaleka at some point lathi la secluda lathi lina isingabe ngasafika nga 53 iso leso ngasafika ku 39 iso leso ku 24 unfortunately Makonya irumba bale ndlela yabo man ekuthini if ngayibeka kanjani inkosi yami no indlela yabo iright kuyafana kunje ngemaskandi angithi you know the natives the Zulu whatever zanti right indlela yabo it's fine okay engikutsho ukuthi iyenze ibe palatable ithengiseke la kimi ikhona uba le album kaGodo but kungabi ukuthi ngoba mina that one fateful day ngihamba ngayambona live ngakholise ngubonile ngase ngisithi how from that day mina even noma bethe bona ba requestile lapha bathe futhi faka 2 phezwe angifaki ngiyachaya yami lami engiyithandayo but ufaka 2 ngizamlalela khona ukuthi uthandwa ngabantu but nasengilaze zami engizithandayo ezakho engifuna ubazwisazo lalela nginikeze exam anti uyabona uMaskandi I'll give you 2 guys uKhuzani lomthandeni uKhuzani is a hardcore Maskandi and uthandwa ngabantu really who understand iMaskandi umthandeni nawo abalandeli bakhe but sometimes bakutshela ukuthi umthandeni uyenza kumbe isibansula ngale Maskandi yakhe yesimanje manje but umthandeni appeals more now to everyone so iMaskandi ka eyomunye ingathi lobudanya Daves nyana ekamthandeni phela kamthandeni iyo phela lapha feature khona omahu ohona so kulabo danye kulobudanya Davis kulobu bathini bona besase igroup nxa bechaya eyabo esimanje manje ama 2000 is still iMaskandi but now isound yakhe ihamba itshintshe so abanye abantu abathi sazo uMaskandi we will not support him ngizama ukubuye erumbeni ukuthi naserumbeni kunjalo going back to issue ka FebG it's going to be very difficult for abantu berumba to accept him ngiyakwazi ngivela kikho ngoba bazabona ngathi you understand ngiyabazi la no but ule market yakhe eqondane laye leminyaka yakhe angeke azachaye njengoGodo angeke azachaye njengoMartin laba ngama products abo Martin right angeke azachaye njalo yena uyirumba afaka ngendlela yakhe angeke azachaye njalo King Pose angeke azachaye njenge itukuye sounds it's two different things khangeni Mazibaba bakhangela kodwa lalela guys ngitshona ngilapha every Friday kodwa yebo Khehle uyayizwa inkulumo yethu Khehle ngiyizwa kahle kakhulu uthini lapho mina ngithi yazi kuyiqiniso into ekhulunywa usisi iyona mina ngedwa kube ngithi namanye amashaha mhlawumbe ontanga bami enokuxoxa nabo siyayifisa lento leyo ukuthi yazi kuba na that thing ukuthi yabona singenane yabo because the more mangithatha uFebG ngimletha ngapha right uFebG uza nabanye abantu right uFebG mayithatha uFebG nyazi enye into emenze wangena kurumba right kurumba yabona ngifuna ukukhuluma into ewane ngabalandeli berumba abalandeli berumba mabekuthanda bakuthanda kweqiniso for sure abantu yabona bayenza show ukuthi I think enye into kodwa futhi yenza ukuthi kube nzima ukuthi be accept
emimculo kumbe abanye abantu from kwelinye side because hayi ungamthola vele lapha esithi G sethe G ZTG kunzima ukuthi wena ubuye mhlambe umfake kweyindlela kodwa ke kancane kancane abantu bele kubefundiswa mhlambe nangokubona ukuhlangana kwethu ukwenza kwethu yafisa kusasa uzwe ingoma mhlambe ekazinja efeature uMr Bones kulokho nje lokho esenza singena kancane kancane komculo right nomfana engiyafeature ingoma yakhe uKing Adiza uyazi uyabuya every day mhlambe engibonisa nje la athe mhlamba wafaka iclip sisonke ama followers noma ngithi ama likes whatever kuyakhuphuka ngendlela eyisimanga esho ukuthi since nengoma iyenza kahle okusho ukuthi nabantu abanengi abaserumbeni sebeyamazi uKing Adiza manje right usenethuba nokuthi mangabe ehambile kuyathi King Adiza lona oke wacula nogodo so sebangamnika ichance ukuthi bamlalele nami mangihambile ukuthi ayi ugodo lo uyakhumbula feature King Adiza right mangifikile abaka King Adiza bangilalele ngiyaphuma nabathathu Bawutsha sponsor mntwana ngiyingozi Kaka silesizwe ke senze kanje siza ukuthi abanye abantu bathini sigijimana abantu sigijimane sizwe aliphodli khehla tshona njani khehla siyatshona logodolude ngangingamazi ngambona emncwabeni efela busi ngezampethe ngogodolude lwana ngandlala sizingoma zakhe ngazombona okwesibili ku funeral ka Desire Moyo ex-MP weNkulumane first thing I can say about ugodolude hayifana uyageza lo hayifana kegeza umfana ke ngeke ambone clean efela busi ngazambone clean emfeni ka Desire Moyo le dread lakhe liclean ngizibuza ukuthi kathi abanye behlulwa yini ukwenza idread libe lihle nje kagodolude is a very clean guy Shem is a very clean guy keep it up godolude lengoma zakho nje yazi zimnandi njengosifindise likhwa hayi umnandi Shem last week ngangile birthday samgida kwase kwacha u3 yokuseni usifindise likhwa keep it up godo keep up maintain your standards maintain your standard guy yes and cleanliness yakho mina umuntu okingivele ngiyamthanda nje oclean emzimbeni la ku environment akiyo I like that keep it up godo keep it up sasibindiseli kwa keep it up god bless you god bless you god bless you bayigcina bethu uNkulunkulu yagcina abantwana yisibindiselikwa kumbe ngulikwa right ake sizwe ke omunye ukuthi uthini laba Skies Metro linjani salibonani wasakazi bethu beSkies FM kobulawayo uPioneer House phezulu khona lapha esiqongeni yimi umdawini ngizibiza lapha enyathi ndibingelela ndihalalisela konke elikwenzayo khehla ngicela uncedo lapha ngicela uncedo ulo magonya lapha kulenye talent ekhona laphana elokishini laphana kulomunye umfanyana nje right oshoot engathi ngama short films okay right nesizelalela ke off whatever liyaphodla kakasi kodwa inkalakatha ukuthi uthi kukhona okuzayo kukhona okuzayo ngiyaqala impilo lonyaka yebo khehla ngizokukhuluma ngiphele kona ukuthi ngiyaqala impilo lonyaka right ngoba nje kuyi birthday yami mhla ka 8 August right ngiyabe ngiqala impilo yabuqala impilo yes ngiyabe ngiqala impilo manje kusho ukuthi khehla ngokunjalo namhlanje ngizo activate icampaign yakhona birthday kaGodolude right ngizotshela abantu bonke ukuthi belungise yonke into right belungise noma ama present belungise izikhwama belungise imehlo bazojiva belungise indlebe bazolalela yonke into ngifisa ukuthi kube yisignature enzoyifaka ukuthi khona into yake yaba nje ekaGodolude engasozifane naye izokuthusa khehla ufuna ukwenza inkalakade kube kuhamba njani on the day lapha yana kuzoqala kuzohlanganisa uFabG ade ukhuluma ngaye ngeke ngahlangana naye ground edlala ibhola right
uzinja sengiyahlala naye dlala ibhola isizwe ezingaka ngasikwadi mina ngiyadlala ibhola kakhulu futhi ke hayi ebholeni ngiyingozi kabi so ngizoqala mina manje ningishiya ngamadoda yazi madoda ningangenzi njalo sure hawu thanda ningishiya mana ngamadoda kancane ningishiya angizwa masibaba angizwa masibaba thanda ukupikwa hayi kathi mina ngishiya Beka ngapi phansi. mina mfela uyanga ukuthi wena udlali ngifela ukuthi ngivele kwanda ugodo usakhuluma indaba enjani ebalulekileyo bese ngakafiki kuwo alright besicela umuntu omdala mana njalo kadlali edlalani shuka abantu bayafuna ukusenza hayi ngani yanganda uba manje ngoJomo Sono la umalema wathi uyangandamanya inkinga liyangandamanya asikuandamine mdala phela inkosi ka mana phela ugodo qedisa alright senze futhisa lapho uphonga uthela inhlaba hayi sorry ke qedisa njengabanye red card qedisa uyabona shaya Khehla nge-red I do wena right khona baya bona le voice athi siyitshintshe ubuso right engisho ukuthi awambula engisho ukuthi lapha ngizoyenza i top 3 right tournament amapiano umaskandi irumba kuzoba inkodo kungu-FFG kunguzinja ziyamluma ngizoqala lapho okay abantu bazoperforma lapha yana emcimbini kagodo bazobe banenge right bakhona abantu izoqala ngo2 emini esibayeni right empophoma lapha izoqala ngo2 kuzobe nabantu bazoperforma nama gospel abahlukehlukeneyo kuloku kodwa ke ama main lapha yana sobe sikhangelela uMr Bones right sikhangelela insimbi zejwane sikhangelela ugodolude right sikhangelela uFFG okay sikhangelela uzinja ziyamluma right yabona ke lezi zofanele zithezane ngetalent kufiwe so kunabantu abazoshisa istage bebanenge oKing Adiza oFrance Moyo banenge nje basazobuya abanye sazoba lokho ngibuya nje ngithe ngizo activate namhlanje okay so ngifisa ukuthi sikwenze ngendlela ehlukile angithi nalithi thina abantu berumba into ezinhle sizazi kufanele izibonele kimi into ezinhle ukuthi siyazazi right yeah osonala amadoda lawa amanye waqambile ukuthi khona bengama main niyehlala phansi ni organize niyazwana kahle nikhombe uyabona erumbeni ukuthiwa izibhakela mina khehla ngingugodolude yeah ngiyafisa futhi ngihlezi ngiyakuzama ma kungapha sokusemsebenzini right anginayo noyedwa ngathi mina ngizwana nogodolude okay even one futhi angifise bekhona mangaba asizwana nanga ngokomsebenzi ngiyafisa sokulungisa ngendlela yomsebenzi hayi khona mase singapha sesingofa hayi yasichaye kodwa ngokomsebenzi ngiyafisa ube professional ukuthi ukwenzela ukuthi nakusasa mangabe sekunomsebenzi osidinga siwu2 kungankilizisi kumbe nayo kungakilizisi uMr Bones siyazwana kakhulu sondelana kakhulu ngumngane wami ngasho kanjalo uBrema siyazwana kakhulu sondelana kakhulu ngumfowethu siyavakashelana secela namatiye whatever uzinja ngumuntu engathi ngimkhangele ngithi unesandla kakhulu mhlambe ku career yami uzinja bangisegoli engibona kwenye performa kwenye indawo uthi yazi endoda wona ngendlela yenza ngakhona ngiyakubona but ingathi lana ubhoda wandawo zimoshela ithuba kanti wangahambe ekhaya ngingathi angifuni wakwenza ngagcina ngibuyile ekhaya is the first guy ukuthi mangifikilanga organize ama interviews kuba khulumani kuphi nala I think ngabuya kodwa ngiza ku BK through zinja so indoda engihlonipha kakhulu indala nako ngomculo phambi kwami so umuntu esisondelene futhi naye bese ukuthi uFFG ngumjida nje engishilo ukuthi ngimbonile futhi sike sahlana ebholeni ngumjida engibona wenza kahle angeke sikufihle lokho wenza kahle uFFG ungena kahle uza kahle impela umshana kagogo noma nje sefuna ukuthi asitshontshele ngapha kodwa kuyinto right uzazoliginqisa angazi ngeke ngaye studio ngafana lalela ingoma zakhe zerumba hayi yazi into engiyithandayo Khehla umama into engiyithandayo ngerumba irumba iyakunikeza lokho nakho vele right ugodolude vele ngeke sithi thina simbeka lapha umuntu aqondana nomagwaza masokuhlatshela sebe sikwazi ukuthi uzosinikezana then insimbi zenjwana sikwazi uzosinikezana so enzama ukusho ukuthi iqembu neqembu nina lapho eliqine khona insimbi vele ziyasinikeza ingoma ezideep ezijileyo uBonzi uyabajayivisa abantu ngevocal yakhe elimnandi omunye la imaye bathola stage bathela induku so uFFG
Right. Ngisacheckile ukuthi na kahle kahle uzoshaya kuphi. Ngoba ingoma zakhe ngiyazizwa zimna. Yazi kunengoma angithi imali yesigweja. Right. Yaphinda ba imali yesigweja futhi eRombeni. Zora mina kodwa. Ngiyakuzwa kahle. Ngihambe ngalalela studio. Awukafiki phela game. Sofikile game. Ayenzafika. Hey uzobuya uthini masuve usibona. Hayi asiyekele ke. Lipota njalo igagasi lesizwe ake sisi ukuthi omunye uthini lapana before simvalelisa ugodo. Ngakhonjwa mina migalo ngakhonjwa mina ya ikho lapho esazi khona ugodo olude thina vele singaba ka 28 singabe rumba kuthe sikuthutsha ungamnanga kusamamuka hayi sathi sangena sacwile kuthe sokuthutsha ugodo olude hayi sathi sacwila sathi nya sambeni la irumba ngiyakithi phambili ngayo uyabona kumele nibonge madoda andonsela siyavuma kodwa uyamazi basi baba Uqali. alright hayi ansakhuluma Khehla ngifuna ukubuza into eyi yebo khehla na kanti wawungaphindanga ungamnanga usamamo not ungamnanga but something engale kana ngamnanga usamamo ufuna ngene ngale ngiphume kulezi hlalo no lala kodwa ngikutshela zikhona ingoma oziphiwayo ngokomoya yes angeke waphinda wafa waziphinda futhi kuyebe kuthiwe kuwe indlela ongena ngayo ebantwini okay mina le ngoma angicabanga ukuthi is my best yeah but yayingoma elomoya phakathi yayikhuluma nenhliziyo nemimoya yabantu nabo babengazi ukuthi bayithandelani kanti kwakuthiwa khona ake nichibilikisa amehlo nikhangele lo muntu nangu uyavela yikho khona ngokuphela hayi ngiyithanda ngoba vele ngibe ngisazi ukuthi mase sikhuluma iphelela khona ba yakho yeah hayi yami iphelela khona ngoba ivela khona ba ngeke ngikhulume ngento engayaziyo eyami esami story siqhumeke kwampane emoyeni angikwazi ukukhuluma ngenye into engayaziyo hayi kuyajabulisa ngoba esikhathini esiningi mina ngibone lo muntu ehlabele ingoma ethi ngakhonjwa right ingoma lena ngathi bengidlala that was the last song engayenza ku album yonke right ngazibhala ingoma ngakwenza and then le ngoma ukusuka kwayo bese staging umfana wami waya right ngoba sisondelana kakhulu right mangihlabela uyashesha angena lapha engihlabela khona Right. kumbe namayisha isiginci ngiyakwanisa ukuthi ngingene kuye so masidlala nje kunye kwisketchinyana sestage lapha khona sikwenzayo kuba nentombazane ngikhuluma nentombazane engayazi right avela hlale phezulu kwalesa siginci ngihlabele leso sikhathi ngithi ngakhonje siku live khona lokho kubuya bakushoot abafana mase sesiku rehearsal athi no man yazi into le engihambe kahle le ake siyitholele la singayifaka khona engomeni sidevelop ingoma ita sizobona but ngimbona ukuthi into lena uyayifuna ngingafuni mina ukuthi mazi ama days sesilungisela ukuthi sesiyo recorder ayilethe futhi athi lanto lana asishila ayingcine ngibona ukuthi hayi into okay asiyenze ingoma siyenze ingoma kube ngiyokugcina ukurecord kube ngiyokugcina ukuthi ngizohamba ngiyoyihlabela studio kodwa yabuya yaphuma phambili yabuya hamba phambili wonke umuntu lesihamba khona iyo vele hamba phambili zikhona wena uyabuzichayela ucabanga ukuthi yiyo ezahamba phambili abantu babe bakhethe ngibhale ngiqedelele yazi abantu bebengabi nabantu kaka silesizwe ake sizwe ke uMayiv Zelensky lapha ukuthi uthini ufaka ivoice note Nombeko lo khehla litshona njani? Siyatshona. Ngithi ngakhonjwa mina. Ugodolude mina. Ngakhonjwa mina. Ugodolude. Asijayive wena sephambili ungakhayele emuva. Never look back and never give up. Siyakhonale. Sizaze siyabafika bona abanokuthiwa babengatholakali abahamba phambi kwakho. Siyabathola kuphela siyaze sibe kusemlevulu. Ungawari ngakho wena. Yimo fortune case nakakhwina amayezelezi. Asiqhubeke sithi sifake 2 futhi ezingoma phezulu. Faka 2 phezulu kwebhodlela. Ikokonoko. Khetha uyathiwa kudayisa. Into la umama ngimlalela.
ukhuluma ingoma kamdalwane wehloka lwana obhozela abantu izinkwe ezitradini. Hayi noti wena kanti ufuna usiyelani ke? Right, linjalo Gagasi liyabhodla libhodla kakhulu. Sikhona lapha eGagasini elikhulu kakhulu Gagasi labantu. Kodwa sesikuvalelisa mpintshi impontsho. Uthi abantu ibirthday yakube mnanda kube kuhle. Ugodo uthi 40 year hayi imilomo yethu le. Imilomo yethu le. Bakethi imilomo yethu le. Sivalelisa abantu kodwa ayisebonga kakhulu abantu siyanxusa ukuthi abasondele lapha yana esibayeni empophoma mhla ka8 August bezithole besizojabula baningi abaculi baningi abantu bazojabula lokho ehle izobe khona ngisazokhuluma naye mangisuka la ngithi ya aliphothi Gagasi.